جار كسلاف لو بنت تماشاوان بريز ولتنا ساعات شش دست بيت كي كرم كن افجي جرنترين سنوچن 10 سال بسر بجویکرنا پیلانا ترور کرنا شهید نصر الدین برهک را درباز دبن. اوه نهرو جنوهینا چارا نویسا پیامنیر آرکی صبری فخری ندیارا و جعالی خواه سیاست مدار و چالکوان داخوازا سربست برداناوی دکن. بلافرک ترکیه بی بلافروان سرکرده یکی پککه لعاموده آرمانچ کرد. و نشاندان باجار سویدای دروجا خویان هان دبر دوامه. دوباره سلاوه شهید نصر الدین برهک لریکفتا 13 سال 2012 به گلیان هاتا ارمانچ کرنده انجام ده به گرانی بریندار بو جبر گرانیا برینن خو لریکفتا 22 همان مهده شهید کرد. سلاح حليناكي سلاح هر نخوشيه زي تركي هر الانشائيه زي تركي هم جيبت بيشا يعني تر بریا 10 سالانو دروژه که وکه ایرو ده پیلانا ترور کرنا شهید نصر الدین برهک کتا وارب جی کرنه ده بدستین قریج خیانتکار جنابرا باجارو که گرکه لگه و باجار دیریکا روشاوای کردستانه به گلیان هاتا آرمانچ کرن. شهید ده نصر الدین برهک لری کفتا 13 سال 2012 به گلیان هاتا آرمانچ کرن ده انجام ده بگرانی بریندار بو جبوی نخوشخانه النور لباجار قامشلو یروشاوای کردستانه هاتا وگوستن جبر گرانیا برین وی بوی نخوشخانه مارتینی الباجار حلبی هاتا وگوستن. لین خوشخانه مارتینی چندی نشترگری بو شهید نصر الدین برهک باوی علاء هاتا انجام دان. لی اوجبر گرانیا برینان و تکچونا روشاویات تندرستی لریکفتا 22 سباتا 2012 لین خوشخانه مارتینی شهید کد. بوی یکی دجمنان پیلانا خویا قریج بجی کرن. شهید نصر الدین برهک باوی علاء جدایک بوی گنده کفره دنای بسر باجار چل آغا لدور آلیان ویا سالا 1960 جمال باتکا ولات پاریزا دور آلیان ویا جناسکرین ایلا حمکایه. شهید باوی علاء قناغ سرطایی لگنده کفره دنا خوندیه قناغ اعدادی لباجار چل آغا خوندیه قناغ ثانوی لآمده صناعه لباجار حسکی خوندیه باورنامه پیمانگاه تکنیکی صناعه بشی کهربا لباجار دیرا زوری بدست و آنیه. نصر الدین برهک جه دسپیکا جوانیا خواه تبلی ریزم پارتیا دیموکراتا کردستان سوریا بویه. دناواری خسنین خوندوانان ده لچل آغا و حسکی و دیرا زوری ده کار کریه. شهید نصر الدین برهک ده کنگره دهان یه پارتیا دیموکراتا کردستان سوریا وکه اندام هاتیه دست نشان کرن. دپلا و پوستین حزبی ده کار و خباتا خوکر حتی کو وکه اندام کمیته نابندی هاته دست نشان کرن. ده کنگره سال 1998 ده کوب کنگره شهید کمال احمد درویش تیناس کرن وکه اندام پولیت برویا پارتیا دیموکراتا کردستان سوریا هاته دست نشان کرن. شهید نصر الدین برهک چندین جار راستی دست سرکرین هاتیه. یکم جار پشتی راپرینا 12 آدار سال 2004 لسر دست رژیم اسد هاته دست سرکرین. پشتره دو سال 2009 ده هاته دست سرکرین و هر کو فشار لشهید ده هاته کرن باوری آوی بدوز و مافگل کرد بهستر دبو. شهید نصر الدین برهک لگنده کفره دناب آمدبون هزاران جماوری کرد بخاکی هات سپارتن. بله تماشاوان بريز لسر دربسونا 10 سالان بسر بجي كرنا بيلانا ترور كرنا شهيد گوتنا راستی شهید نصر الدین برهک درباز بن و بابتی لگل میوان خبریز نفع عبدالله انجام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شروبت کم بخیر هاتنا تتکم بريز نفع دست پیکی ده 10 سال بسر بجی کرنا پیلانا ترور کرنا شهید گوتنا راستی شهید نصر الدین برهک را درباز دبن ترور کرنا وی لسر دست پیادی چش رو وجرتی کرن سپاس سره ترچابا براستی شهید نصر الدین وقت کرم کر انسان کی راپورتاوام لگوداری کر انسان کی ولات پاریز تکو شر حسکریه ملت خوبو حسکریه کردستان بو حسکریه پارتیا خوبو شخوا قطابی کی هری برز و بلند بو د مدرسه برزانیه نمرده تیرور کرنا باوی علا جبر باوی علا انسان کی ولات پاریز خاصة نقطة شورشا سوري دست فكر باوی علا الكيلكا
خۆرتا سەکنی لکێلەکە شۆرەشا سووری سەکنی ئەو شۆرەشا گۆدۆزا کەرامەتێ کرد و دۆزا ڕۆمەتێ کرد و دۆزا ئازادیە کرد باوێ عەلا بە هەموو ئەرکی خۆرابوو دوێ شۆرەشە هادا ئەو کەسێن گۆ باوێ عەلا تیرۆرکردن ji bavê عەلا ترسیان ji ber got insanekî cemawerekî wî gelkî berfere hebû çê ji partiya wî çê ji cemawerê berzanî û rêbazê çê xelkê heta xelkê Ereb û Mesîhî ji bavê عەلا hist kirin ji ber bavê عەلا nebes ji bo Kurdayetiyê dikir bavê عەلا ji bo hemû Sûriya dikir ji bo hemû kesên azadîxwaz û rometa gelê Sûrî bavê عەلا dixwest biparêze bavê عەلا hate tîrorkirin ji ber sedemê got ew insanekî li kêleka şoreşa Sûrî sekinî bi xortara sekinî bi şoreşa keramet û rûmetê re sekinî bi azadiya xelkê Sûrî re sekinî û nexasim mafê gelê Kurd bavê عەلا ji roja got انتسابî partî bû berî انتسابî partî ji bê ji ber got bi nemalek ji malbatek Kurdperwera ji vê malbata her destpêka got Kurdîtî nas kirin di nav hereka siyasî de bûn û Kurdayetî dikirin باش بريز نها تجي تقاني تزمان دي دما قالك هستيار ده مرحله قالك حساس ده اوجي ده سبيكا شورشا سوريا صار 2012 ده هاتا ترور كرن لسر ده سيبايدي يعني ده سردمه رژیم اسد ده امي وگرن دسپیک و کود راپورت مجید هات ده سردمه رژیم اسد ده چندین جار سال 2004 و سال 2009 دو جاران لسر ده رژیم هات دست سر کرن لی دماکو بیجن نافچین کردی روجاوای کردستانی کت بین دست پیاده ده کت بین دستلداری آویده یکسر هات ترور کرن اف نشانات چیه؟ هذا مقوت يعني رجيمي دخوس جوا كسين خدي جماور او انساني خدي هيز او انساني جو خلقة الدورا واهي جواني قلكي بترسبون جبرولو رجيمي جي انذار وقت بيج وكسي جو سروابا بو يعاز داوا جو دفي الشخصيات يقولوا تصفيه بمن شي وقت بابي على شهيد بون وشي وقت حوالي ما بهزاد دورسن بنشاف كرين وخطف عندن يعني اف شخصيات يقولوا وقالك شخصياتي دي انا وقت بمجارة ما نقوى بس وقت اوجي هاتنا بنشاف كرن واوجي ونضا كرن واوجي تيرور كرن فالنظام ترصها جبات كسي هاني جبروا له اعاز دا دوفلان كي خو وكسي جو فلكا ويدبون اعاز داوا وكسيروا نخمان دي جو بابي على تيرور بكن وش كسي ولو خلاص ببن لي دوزا بابي علاء بردوامه او قتابيه او مدرساوينا وسر و ريكاينا بشوبينن حتى ما في ملتي كرد بدسخو بيخن فبابي علاء انسانكي مقود ولا باريس بو كرد برور بو خلكيجي حس ذكر كرد عرب مسيحي تفاجي حس ذكر جبرولو جبر في روراوينا او تيرور كرن هكا بابي علاء يعني بفرمانك جه رژیم اسد و برای کفتن لگل رژیم اسد پیاده شهید گوتنا راستی شهید نصرالدین برهک ترور کرن یعنی به وی که چه پلانک جبجی کر پیاده برز نفع به ترور کرنا شهید نصرالدین برهک چه پلانک هات بجی کر پلان مگوت او کسین پرور او کسین گو خودی رول خودی دور دناف حركات سياسية دا دناف قلي كردا دناف خلقي سوري دا خواستن جواح كسا خلاص موا تصفيات بكن جسدية فاف تصفية بابي على شهيد كرناوينا وقت بالنظام ودوفلان كي خواستن خوش كسي كي ولو خدي دور وخدي رول خلاص بكن فاف مساجا وأف رسالة وابو بقهن حركات كوري تفقرات سياسي جبو ملتي كرد چه کسکی گو کاربی دفاعی و برگریه برواده بکی خوشی خلاص بکن از بیت خوی نماد بیشم خواستن انسانی که ولی خودی دور و خودی رول و خودی بنگه که جماوری خواستن خوشی خلاص بکن
جبو خاطري غيري ويجي يعني غيري يعني ملتي كرد وي بترسينن يعني كشتنا بيتيلور كرناوينا هفالي وي بترسينن ملتي وي بترسينن خلك الدورا وي بترسينن او كسي غرابون شورشي وجبو ازادي ورومتي وكسي هاني بترسينن ف لأد بيجم ملتي ما نترسها وملتي ما بردوامت كاري خدا وبميني بردوام حتى بكي ما في خان بريز يعني أفا زيدتري 10 سالايا و ام بيجن بيدي دسلاداري روجافاي كردستاني كجوي دمي حتنها تبايا كريارو بن بيكرنا رابويا همان سياستي لروجافاي كردستاني دمشا بدهان ام بيجن سياسه مدار هاتنا ترور كرن هاتنا بن شاف كرن حتنها بيسروشونن تشالاغوان بن روشنبير بن روجناموان بن كومكوجي انجام دانا لي حتنها ام بيجن تاوانبار آزادن انها تنا محاسبه كرن انها تنا جزا كرن هروها او كسن كو شهيد نصر الدين برهق جي ترور كرنا او جي آزادن اف نشانه چيه يعني ن جزا كرن و ناس زادانا تاوانباران جالي بيديبه سوا حتى شورشا سوري نجي انجام خوا او محاكمه عداله الانتقاليه نبن ما زال اف شخصيات اف كسنها اف هيزها اف كسن بسر جيميبا او دستلات طبعا ما او تاوان بارن او حوالي خناقرن وتاوان بار ناكن ومحكمه ناكن ودادقها نادن واجزا ناكن ليه او برياري ناف دولتي وك جنيفياكو بريارا 22 كبجيهاتن وعداله الانتقاليه تشيبو افكسين غوفاتا وانا رابون افكسين غو افجرائم كرنا دفي محكمه ببن وتشيك تاواني كنا تشي جرائم كرنا لسروا جرائم بين محاسبه كرن وبين جزاء كرن فالدفي فوضى هذا ودفي حاله هذا شوي يكسي مجرم وبي جبر يجو اوشان فات هوانا بكن او دستلاتن وي طبيعي ابي هاني بردايدن بس باباغو ابريارنا بدولتي بجهاتن يا شورشا سوري انجام يقاو ابريارنا بدولتي بجهاتن افكسي هاني دويدا كهبن ومحكمه بن وبين جزاترن و تولا با خلقي مكتبه جوابي اصلا باطلاق باش بريز يعني بترور كرنا شهيد نصر الدين برهك بارتي تفقرا كردي جواكا كردي بقشتي چش دزدا چش زيان بيجها شخصياتي وقت بابي علاء دراستي دوباره نابن جبر حركات كردي وبارتياما وجماوري ما بحاجتي شخصياتي وروبو او شخصياتي ناف جواكا كردي دا خدي دور وخدي رول وقريب تاثيرها خبكن قريب باندوري بكن يعني الجواكي فاو شخصياتي وروبو باكرنا با شخصياتها بريز يعني ذكرنا بابي على قالك زحمتي انينا بيشيا خلكي ديجي يعني بتيرور كرنا بابي على وقالك او تواني قوتن تشل عفرينه بن تشل عاموده بن خلكي دي بتيرور كرنا فاني خواستن جو شورشا سوريج محتواوينا بالا بكن وخواستن جو ملتي كرت بي بطرسينن وبارتياوينا وهباليوينا بطرسينن جو خاطر نكاربن لبيوي دوزي جاردي رابن وبقر بريز يعني ببردوامية في سياسة جالية بكاكي باسكن بسرفة للروجافاي كردستاني اگرم بحثا جیانا سیاسی للروجافاي كردستاني بكن ده هما بان 10 سالان ده دماكو ام بيجن افچين كردي كتيبن دستي بيديده جیانا سیاسی ها كتي چقونا غكيده تشوا جیانا سیاسی تدنرخينه تقييمتك والله جيانا سياسي كاري بيجي يعني انما يعني جيانا سياسي بحال وضع كده يعني قال لك ظروف زحمه الضربه صدو جبر كسد سياسات دكن قال لك زحمتي تينا بيشاوا خاصه انجمنان اجتماعي كردي وهبالي بارتياما
يعني ديني روجانا مكاتب تينا شرطان خلق هوالي متينا بنجار كرن باجا بفترات داوي تشتي بويري حسكي وي بويراس زندانا حسكي ده هوالي مي اعلامي قلتن يكشي صبري فخري ويدي باور هاتنا قلتن ف اف كرياري هاني قلتين كريشيانا سياسي جي داواست كن فجيانا سياسي نقلكي سربستا فرضا قد راك هانتني دو اعلامي دا بحث كن انه والله يعني حالك شيء كريو ما خلق ما جيانا سياسي سربست كريو مكاتب خبا اوفيسي خبا كن كاري خبكن بس أنا حموج إعلام ريا بالسر براكي العمل ده أصلاً جي أنا قلقي أصلاً جي زحمة هنا تشيا حركة سياسية وتفكير سياسي. باش بريز خوازم يعني قوتنا تا لسر روجك وك إيرو كوت روجك وك إيرو ده شهيد نصر الدين برهك هاتا ترور كرن تشد بيشه. والله از هيفيت تكم جو جاردي اف توان اف كريارها دوباره نبن وام سفساغي جمال باتا باكروان شهيد نصر الدين رد فازن وام سلافي مج حوالي ويرهنا و مكم قوت يعني خسارك مصنبو بابي على جناب مشهو وجهوي براستي فالي جهوي نايدا قرتن دي ام مكهفالي بي ام سوس ددن و ام سرشوباوي بن حتى بارتياما وحتى هفالي ما بكنا وارمانجي خوا واهدافي بوش بوكاردك بريز اگر ام بین لسر در انجام سرکفتنا دانو ساندنین کردی اگر دانو ساندنین کردی بسر کتن و گهشتن ریکفتنه که هر دو آلی بینکی و انا کسی امکارم بیجن ببه درفتک یانجی ریک و دریک جبوی ام بیجن بداوی آنی ناوان کریزان خرابونا روشی لروجاوای کردستانی و راوستانتنا وان کریاران و تچی پیش بینی دکه جه دانو ساندنین کردی قالوا بجهن سريب سربك بيانا دانوستاندني كردي وقتها روش ألبي يم از جبه هيديما يعني جبر قيادة تجاري حوارات كردي جاردي دس بيناك إلا بضغطك إلا بفشارك هكاج أمريكا بي وهكاج التحالف الدولي بي يان هكا إيريشني جدرفا كي بحسي إنه ضغطك جدرفا السر هيا ممكن وك مثلا سريكانية وعفرينية وقتا تشيبون دقوم يكريزية دخوازن وأم يكهلويس دخوازن وأم دخوازن حواري بكن وأم دخوازن اتفاقي بهبرة بكن بس وقتا أو تشاخيبو أو ضغط ندمة أو فشار السروة ندمة وقت تدبينه يعني إيرو كماني أو ضغط أو فشار السرواني إنما نعترافي بحواري دكن ونعترافي بأنجمنان اجتماعي كل وأصلا اعترافي بشراكتنا فيما أدبيجم أدبي حتى وروش أفروش بي أمريكا جارك دي ضغطك الواقعنة يم أزبي بما إيش دانوستاندني كردي بله زور سپاس بجبو میوانی مبرز نفع عبدالله انتامی کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا زور سپاس لسر آمده بوناته قصده بدهان زاروکن باجار طبقایه دروینه و لباجار من بجه راهینان دکه اجانسا سانایا بسر رژیم اسد و راگهان قصده 45 زاروکن کوتمن وان دنابره 14 تا 16 سالینه لباجار طبقایه بسر پاریزگاه رقایه و رواندنه و گوهستن بو خلالشگری صد یا راهینان الباجار من بجه کوته ده بهتر جه نه مهان و ورنه راهینان کرد. اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا دیا جوان بانگ لپی دیکر کو روزنامه‌وان صبری فخری و همو روزنامه‌وان و سیاستمدارن کرد سربست بردن دفجه کریارن خوین به ویشه وی بردن سربار کرجی کو روزنامه‌وان و سیاستمدار این کورامان و دوزا ملتان دکینن جهانی از ویه ویه بوم کو روزکی دستلاتک لروج آوای کردستان چه جبو کردن روز آوا شوازه و
نوك شێوازێ دەوروبەر بێ ئەنگو شێوازێ ترک و فرس و عەرەبا بێ نەوەکەوە سەرەدەریە دیگەر ملەتێ کورد بکەی ئەس بهێوی بم کو وەکە شێوازێ بێ وەکە شێوازێ کومارە مەهاباد بێ کو بەریا 76 ساڵەش ئیرۆ دەما نەمر قادی محەمەد کومارە مەهاباتێ ڕاگەهاند و پێرەژی ڕاگەهاند گو بلا ت زێندان د کومارە مەهابات دا ئەنکو کومارە کوردستانê de ji bo xwedanê fikr û raman û peyvê û siyasetmedara çênebin û rastî jî di komara Mehabat de zêndan ji bo siyasetmedara û mîdyakara û xwedanê fikr û qelemê çênebûn. Ez bu hêviyê me ku ji îro pêve ew ê ku xwe kirine desthilat li Rojavayê Kurdistanê ew jî nema siyasetmedara bigirin û nema mîdyakara bigirin. Yani heta beriya di sê roja jî ku Sabrî Fexrî girtine me digo belkî xilas peyamêrê arkê her Sabrî Fexrî yan xeyrî wî kî bê ez hêvî dikim ku girtina siyasetmedara xwedanê raman û fikir xwedanê guhtinê mîdyakar peyamêrên mîdya televîzyona nema bêne girtin nema bêne işkencekirin ofîsê partiya yê mîdyakara nema bêne girtin û şewtandin. Ez jî zanim hûn jî zanin dinya hemî jî êdî zanê karê wiha ti xidmeta kurdîniyê nake û çavê miletê Kurd li Kurdê Rojava ye ku hûn mizgînîkî şêrîn mizgînîkî xweş ragihênin ji miletê Kurd re hûn diyaloga Kurdî Kurdî pêş de bibin em bi hêviyê ne hûn û xwe bi wê mijûl bikin ewa ku feyda Kurda tê de heye. Ez hêvî dikim em nema êdî girtina mîdyakara siyasetmedara xwedanê fikr û ramana girtina we seh bikin zêndankirina we seh bikin tenê zêndan bimênin ji kujera re ji gunehkara re. محمد علی ابراهیم اندام پۆلیتبیرۆیا پەدەکەسێ تایبەت جارکێرە بەحسا سیاسەتا پەیەدێ دراواندنا ڕۆژنەمەوان و سیاسەتمەداران کرد و تێدا بانگا سەربەسبەردانا ڕۆژنەمەوان سەبری فەخری کرد. دەستپێکە کریزا سووری و دەستپێکە شۆڕەشا سووری بەری 10 ساڵە تاوەک ئیر و بەری 11 ساڵە خەلکین me miletê me tewayî Rojava û tewayîn Kurdistanê berguman bîn got derfetek zêrîn ji Kurda re hetiye bikarin li ser bişixulin kar bikin û bo cîbecîkirina mafê rewayê gelê Kurd. Mixabin me wek pedekesê wek enekesê me hemî hewildanê xwe kirin em bikaribin êk helwestiya Kurdî bidin avakirin. Mixabin vanzarê dîtir peyede û êb serva ji 2012 ve tawek îro li ser me wek enekesê wek layîngirên enekesê û pedekesê û hemî partiyên enekesê de nuşata û siyasetmedarên Kurda tewayî dane ber çavê xwe wa binpêkê dikin wa binçav dikin wa zêndan dikin ew bê serwişî hinek wa heta wek niha çarenivîsa wan e diyar wek Mamosta Behzad Dorsin wek Mamosta Fuad İbrahim wek hevalên me êdî tewayî niha ew hemla hilmeta girtina çalakvan û siyasetmedar û mîdyakar wek wê dawiyê Sabrî Fexrî jî hatî girtin ew jî heman di wê şêweyê de wê kar û xebata wa dayê wê karê wa dayê got berdewam ji bo binpêkirina Kurda û çalakvan û mîdyakar û nuşatayên siyasî. Ewa karekî xirab e em gumanên got berova jî gavin baştir û îcabîtir ew hîwar û guftûgoyên me hatin kirib serkeftinê bînin got rehetekî dilê xelkê me dawarê pêk anîn. Lê tawek îro ew siyaseta wa berdewam e hîvî umêdê xelkê qers bîne xelkê dibêjin karê ve bes tenê dijî Kurdan e berova jî em dibînin xelkê me ser wendan e çarenivîsa wan e diyar e umerayên Daeş zêndanê xwe wa serbest berdin li gel hinek sefaqat û gel hinek meselên he karekî xirab e em şemezar dikin.
بله لسر بنچافکرنا روزنامه‌وانان لروجاوای کردستانی لسر دست میلیسن PDV بابتی لگل هر دو میوانی خو بریز عبدالله امام برپرسی راگاندن شپیلا آزادیا کردستانی شروع ودکم هر وها میوانی ما آشتی تیشه او جی روزنامه‌وان و تبلی ما ببه لدست بیک زبری خو بدم بریز عبدالله امام جروی آسایی و جی امیوی بابتی لگل وی گوتو بیش بکم یعنی جی آلیه آسایی قانونی و بنچافکرنا روزنامه‌وانان رواندنا وان ندیارکرنا چارانویسا وان چش رو وشیرتی کرن بریز عبدالله ایوار باش سرچاوا تماشاگان نورا از بریگی دنگی خود تبلی دنگی هلبستانا مرا هیجا دیا جوان بکم و حواله منی هیجا محمد علی کاکباوینادو یعنی وکون زانن او دیروکک بابن فکرین ما بین مروفان را سردست و منظومه ده پر آنینه و افجی وقت شاخه که وقت رجاهیه که منظومه خواه اساس را آبتکه که اساس لسر مکرنا کسی جوان جیاواز و تصفیه و قرآنینا جریمت هاتیه دامزراندن یعنی دامزراندن روژا دامزراندن خدا حتی روژا هی روژ وقت ریبازه کش خراب کارتینه و مسئله بنتکرنان و مسئله کشتن و تصفیه و حتی دناو حوالین خدا یعنی تدگر ناو ریزین فکه به هزاران اندام فکه و کادر وان و چکدار وان این لقندیل و دریدن سر دست وان خب هاتنا کتنا افجل سر زمان و جلام فا یعنی هفتنا کفادا گوتیه آنها لکردستان سوریه همان سیاست بقرآنینه سر دست پیاده یا کو یعنی وقت جلکه و ماکه سر پکتی هاتیه حسباندن افجی یعنی وقت سیاست که نه تنه امکانن بیجن یعنی شاشتیک لوی داره یا جریمتک بچوک لوی داره اف سیاست که جبو و جواک تر تباهیا خو وره کنترل کرن وکو او دخوازن لسر یک ایدئولوژیا و یک ریباز و جبو خو تنه خو کانبن به جواکه وکه یعنی بدیدره بدوشن و هر کشتیش پارا جیببن اف سیاستات تی بکار آنین نه تنه لدجی روزنامه‌وانان همی کسین خودی نرینین جیاواز همی سیاست مدار و حتی کسین یعنی جالکوان جواکیجی دما کو ببینن مترسیه که جوان هیا لسر برجواندیا و منظومه و ورن بنچاو کرنه روزنامه‌وان پشکن جو قربانیان یعنی بس برخو ام لسر و حالا صبری داخبن و بری ویجی بله يعني هر كريار و سياستا و بردوامه در حق سياست مداران به چالاگوان بن روشنبیر بن روزنامه‌وان بن لددما داویه ده ام بیجن هلمتا بن چافکرنا روزنامه‌وانان زیده بو ام بیجن کار راگهاندنه دامو دزگهن راگهاندنه هاتن قدقه کرن مینا تورا میدیا روداوی کردستان 24 يعني ارمان جاوی جوی که دوی دمه ده چیه بریز خوازه چه راستیه که وشیره پرده پوش بکه لگوری ناریناته بله نسبتی روزنامه‌وانان تشتی که خواستن راستی وره بشارتن راستی نه اشکاره کرن به تایبتی تشتی بویرن زندان حسکه یعنی گلک گمان چه بون در دورا وان بویرانا و رولا پککی تیدا چیه و رولا کادرویان تیدا چیه و قصیده چه قصور کریه حتی مظلوم عبدی بری دروجان از وشت پریس را دویجه قصور ما هیا دویجه یعنی الجمع هناك فلانی و داعش هبونا هایا مجی هبیا یعنی خود که خودی قصور در حق و دوسیه دا گلک تشت هنا گلک دوسیه هنا يعني بخوازن لسر بنخيمينن بخوازن بشيرن لمديا سربست و روزنامه‌وان آزاد بیتشتام ببیجن به هر تشتی آشکارا بکن راستیه بیجن جبر و او جبا کسانا و جبان تلویزیون و دزگهن راگهاندنه بترسن و سروی اساسی ته دواوری آمده گرتنا او قداغه کرنا رودا ویجید بیره داته و هر وها گرتنا وان روزنامه‌وانان و هنجی دوی نهاتیه از ترسم و هن جوانی زیاده ترجی ببید البته از باش ببینم که هاتن بردان یعنی باور هات بردان و جیبید کم تبریجی واره بردان لی از ترسم هنه کدینجی ور نگرتن جبر کو او دوسیا هین نهاتیه گرتن هین کلیت نبوید دوسیا یا بویرین زندان حسکه هین لناف دستانه
مثلا الناف دستي وان وقت قيادة وقت قصده هروها حتى جانب الناف دولتي يعني ومسألة تدبيجا مطرسي هيا كو امبيجن روش جوها خرابتر ببا بهتر روج نمافان ورنا بنشاف كرن يعني اگر ام لسر بامنيري اركي صبري فخري اف نهرو جن چارن ويساوي ندياره بشوي كي هوفانا هاتا رافاندن هروها باور ملا احمد جي او جي بامنيري مال براي كيتي ميدياري بشتي چند روجان جي بنشاف كرن سربست هات بردان يعني بچ حقكي بچ مافكي لگوری چیا سایه که به ویشه وی روزنامه‌وانان بنچاف دکن یعنی به سوج و به گناه تین بنچاف کرن چرا نویسا وان ندیار مالبات تین وان تو زانیاره که سر وان نزانه یعنی ابدکه چه جوره تاوان دمك منظومة دمك دروا ياسايان كار بكي دمكاني تي ياسايا لستر جيب بكي نها ام بغرن ياسايا وان بخوا ياسايا وان طيبات روجنا بابان انجي هيا وغريباندا وانا جواكي جي هيا وقالك ياسايا وانا كل سر كار كن هنا يعني حتى او ياساج في مسألة قبلنا كان ليه او منظومة كوكو يعني حكم دكي وتسهيلاتي هو لستر في دبري هيا پابندی تو یاسایا نابه حتی یاسایا خوب کجی پابند به نابه یعنی یاسایا منجی بیجه چه نابه زاروک ورن لشکر کرن زاروک لشکر کرن یاسایا یا وید بیجه دوی روزنامه‌وان سربست بن و نرین آخوا کسی خودی نرین آخوا سربستی تعبیر بکن او ویجی به التزام ناکن یعنی پابندی وان به هیچ تشتکی تنه نه یاسایا وان و نه یاسایا نندن و نه یاسایا ناف دولتی تبي كو شغو روج يعني قوه عالم ايشان دنا بشعاراتان وبوتنين خشك يعني تشتين وخلقية بيت خابينن ده لوكي وانا وكريارين وانا لستر عرده واجي في مسألة قشم يعني عكتي واتشتين او في ادعاء دكن لستر بيه تسياد بيجن انها امنكان بيجن شي اسا لترتي تطبيق كرن ام بنتكرن موافين مروفانا وهذا تجدريجية ويديروكي بحسبيني تحسباندن وقت المتك تبدأ درباره ده وقت ربازك يعني تحسباندن وقت جريمتك تجي مروفاهية يعني ام دكارن بيجن اذكريار ترورك در حق روزنامه‌وانان و سیاست مداران ارهابك ترورك نتنه در حق واندا در حق جواكي داجيش بركو دريا وان را جواكي ته قدغه کرن يعني جواكي ته ترساندن يعني وقتا يكي تقرن نجبو ويكي بقرن جبوكو هنا كدنجي ورنا ترساندن يعني غايات نتهنه مثلا كسكي وكسانا غايات جواكك تبدا وري كنترول كرن تدن في ترساندنه دا بله زور سپاس جبو میوان me بريز عبد الله امام برپرسی راگاندنا شپیل آزادی کردستان ج آلمانیا تلگلمه بو زور سپاس لسر آمدبونا ته لسر وی بابته هر میوانک می دیجی هيا آشتی تیشه بريز آشتی تیشه روزنامه‌وان تبلی مد بريز هبدا ما تباش به شروعیاته لسر بن چافکرنا روزنامه‌وانان به تایبتی مجاره می نها میوان me بريز عبد الله گوت مترسی هيا کو آستجوها زیده تر ببه بهتر ام بیجن روزنامه‌وان دروژن بیده ورنه بنچاف کرن شروع وایته دست بکت کرم بک بله زور سپاس سلاوری جورش خو دهمین سال وکرا کوچا داوی انا مر باوی علا خواستم بیجم سرساغیش مالباتا وینا کرد راستی بن پیکرن و در حق روزنامه‌وان داش خو نتشتكي نوع يعني هرب تشتكي كم نجي ما بخو أزياد تشتستي فيدا الصلاة دي تيجي تشتستي بيدي وهيزن بسرفة شخواجو بشتي أو شهيد كرنا نمر باوي على جويدي روكي بحتى وكيرو روشا روجاواي كردستان عيني دوي ما ترسيه ده درباز بيد من ويسي واني ده درباز تبي يعني بشتي بناكي بدهان دست دريش كرن يانجي بن بيكرن در حق روزنامه‌وان ده در حق جالك وان ده در حق سياسة مدار ده يعني زندان بيدي هياما 10 سالا إدوالا نبونا جالك وانا سياسة مدارا روزنامه‌وان روزنامه‌وان هبون زيدي بصالة يعني بمهان بصالة دي زندان بيدي ده مان وبيجو تهمتك در حق وادا ورداين وبيجو ورن محكمة كرن أبو خجي بن بيكرنك در حق روزنامه‌وان ده در حق ما في مروان دراسي أو كاري قوتي كرن إيرو روج لروج آوای کردستانی أو دست
درێژیکردن دەرحەقێ ڕۆژنامەوانە دا و چاڵکوانە بڕاستی ینی دکەوێ بن سیوانە جەرائم حرب ئەس دکارم بێژم ji ber li gorî naveroka yasayên rêkeftina Cinêfê sala 1949 dibêje ji ber sehefî li gorî prensîbên navdewletî kesên sîvîlin ew karê gul dijî wanekê tê kirin wek ki rojnamevan dikeve bin sîwana cera'im herda ew kes herb de ew kesê ku destdirêjiyê dikin micrimê herbê ne birastî ez dikarim vê bêjin ev qanûnê navdewletî ev yasayê navdewletî vê ya hanekê dibêjin ez dikarim ji were bêjim nixwasim yanî gelek yasayên navdewletî hene ويا هذا بيجن قوش ما في هر إنسانك يعني مادة نوزدا يا ما في مروفان دبيجش حقي هر إنسانك يش حقي هر مروفك يا جو إيرو روج جما في ويناكي حرية الرأي والتعبير أبناكي ما فيكي ناسكريال سراسري جيهاني هروها راپورا تایبەت یانە تەوێنێک بووی دبێژێ یا ساڵە 1993 دبێژێش مافی هەر ئینسانێکیە گۆنەرینە خۆ بدەی خویاکردن ئەوە هانەکە ئەوە گۆ ئیرۆپەیە دێ لە هەمبەر پرەنسیبێن ناودەوڵەتی لە هەمبەر قانونێ ناودەوڵەتی کار دەکێ ئەف کارێ گۆتێکردن ئەف بن پێکردن ئەف دەست درێژکردن ینی بەڕاستی ینی ددێ خویاکردن ئەو کارێ گۆ دەکێ ئیرۆپەیە دێ كاركي الدجي ما في مروفايا كارك الدجي ياساين ناف دولتيه ودكافي بن سيوانا جرائم حرب داز دكارم في بيجم جبر باش يعني تدبينا لغوري ياساين ناف دولتي اذكر يارن كود در حقي روجنامه‌وان ده لروجاوای کردستان نبتنی روجنامه‌وان چالکوان روشنبیر سیاست مدار دکوه چارچوبه توانا دجي مروفاهیه توانا جنگیده برز يعني اگر ام بین لسر روجنامه‌وان روجاوای کردستانی یعنی هلبت ارمانجا کوی هيا دما کو روجنامه‌وان تین بن چافکرین سیاست مدار تین بن چافکرین بسروشونن چرانویسا وان ندیار ارمانجا کوان جوی سیاستا کون حال روجاوای کردستانی دمشینن چیه تخوازن چی پلانه که جیب کن بێگومان خۆ ئەو سیاسەتا یەک ئالیە سیاسەتا بێ پارتی ئانەکە ینی چ ڕۆژنامەوانێکی گۆ بخوازێ ئیرۆ شاشیتیەکە یانژی دەستێشیەکە بێ پارتی ئانەکە دەرحەقی زارۆکا دەبێ ڕەواندنا زارۆکا دەبێ ڕەوشا سیاسی شاشیتیە vê پارتی ئانەکە بدن خویاکردن بێگومان ئەو ڕۆژنامەوان ئەو کەسێ هانەکە چ چاڵکوان بێ چ ڕۆژنامەوان بێ ئاراستەی بنپێکردنێتێ و گەفێتێ ینی تشتێکی هەشکەرە ینی وەختێک گۆمە کار دکرد ڕۆژاوای کوردستانê وەختێک گۆمە کار دکرد هەنگاز پامێرێ ڕوودا من روجاوای کردستانی د سال 2015 حتانی 2015 بهتر مکار کرد لوی داری براستی یعنی روشك ما ترسيدار بو يعني هر تم قفها بو تم خطريها بو تم ترسيها بو السرما وكا روجنامه‌وانا يعني حتى بيت داو يجي بشتي سيمها 2015 وداو هاد گرتن هات قدخه کردن کاری مبدزی کار دکر یعنی روزانه تهدید روزانه گف اوا تیواتیا چه تیواتیا عقلیه و پارتی آنه که عقلیه و کسی آنه که نخوازن گو ناهلن گو کسک ایرو روز اوای کردستانی کاری خوب کن وک روزنامه‌وان چنابه کسک ایرو روز شاشیتی وانه که بن پیکرنی وانه که دسترش کردن وانه که الدجی هر کسی که نه بس تنه الدجی روزنامه‌وانه الدجی چالکوانه الدجی سیاست مداره رواندن نظروکه یعنی ایرو روز سیاست وانه که کتیه دبن ویسی وانه ده کسی چکدار کسی روزنامه‌وان کسی سیویل کسی تیروریست همو کا دکن وک هفدو تعامل وانه که دکن وانه که دکن زندانه ده باش ریوبریک وکو پیاده کولسر فکر و ایدئولوژی و فلسفه عبدالله اوجلان هاتی دامزراندن برز وی کاربه دموکراسی جی بکه یان جی ریزه لتوaya نرینا بگره گوری نرینا ته اف هیام 10 ساله روز بروز پیاده و ریوبری اوینه که جمر اثبات دکه گو نکاره به دموکرات نکاره گوره لبر روزنامه‌وان بگیره وکی یعنی روزنامه‌وان کاری خوب کن و اثبات دکه جواکا ناف دولتی را جو هر کسی را گو کاری گو او دکه کاری کی خرابه و تجاران کاری به ریوبری دموکرات از دخوازم وی بیجم هکر تو وک ریوبری گو تنکار به ایرو روز ری بده بر روزنامه‌وان بکی روزنامه‌وان نکار بن کاری خوب کن تا دزگاه گرتن تا روداو گرت کردستان 24 گرت تا پامیر آرکی کی تی میدیا تکرن زندانه ده
تا جیندار روان تا برزان حسین تا زیدی صد روجات تا زندان داعش کسی که گوکاره گید که گفال دکی فافتواتها انه تا روزنامه تا جیانا روزنامه گری روزهوای کردستان ایرو تا کشت و تنی او کسی گوکار دکن ایرو یان دوی وقت تا وقت سیاست تا بیجن یان جی دوی الگوری تا اجنده تا والگوری ایدئولوژیا تا بیجن یان جی جهوانا که روزهوای کردستان تنه یعنی ایرو ام دکارن بیجن روزنامه گری روزهوای کردستان مخابن نمایا او کسین گو کار جی دکن یا دبن مترسیه که مزنده کار دکن یان جی بترسن گلکی یان جی گلک گفلواتین کرن یان جی او کسی دن اوی گو کار دکن وقت بردف که جریبه بریا خسر وش دزگه هوی ناکره کار دکن ام نکار جواره بیجن روزنامه‌وان جبر روزنامه‌وان گون کار به شاشیتیا بیج جبر روزنامه‌وان گون کار به ایرو دستلات کنترل بکش جبر ایرو روزنامه‌گری دستلات سلطه الرابعه او سلطه الرابعه گو ایرو بکار خونه راوی براستی يعني ام نكارن بيجن او ريفابري يعني نكاري ببي ديمقراطي جبر روشا روزنامه‌گری تدا خرابه برز تدبجه نها جیانا روزنامه‌گری لروجاوای کردستان نمایه پیاده او کشتیه تنکریه گلکی خرابویه بنرینات چاره چیه پیوسته چوره کرن حتی کو ام بیجن روش خرابتر نبه براستی ام گلکی معانات جوی روشا دبینن اوا گو گرتنا روزنامه‌وانا تنی ام وک روزنامه‌وان کاری من مینم ایدانه بکن ام سر رو پله خوی سوشیال میدیا ام تندید بکن ام داخواست دکن و بردن دوی ورن بردان چنابی روزنامه‌وان ورن گرتن ام ددن خویا کرن انو اوا هنکی شاشتی که گرک روزنامه‌گری آزاد به روزهوای کردستان بس اوا هنکی نکافیه ایرو به سیاست پیدر براستی ایرو ارککا السرما حمو روزنامه‌وانا اف کسی گو بهتر ام اوروبا جیان دکن یان جی او کسی گو ایرو خو کرنا دزگهن روزنامه‌گریه يعني چه نقابه صحفيين كردستان به چه شبكه الصحفيين الكرد به چه اتحاد الصحفيين والكتاب الكرد به براسي گلک اطر هنا ابي هاجواتن خوسن گو ایرو کاربن کارک عملی بکر جبو کاربن روشا روزنامه‌گریه و روشا و روزنامه‌وان گو ایرو روزهوای کردستان معنا بپاریزن تی خوسن خطوه که گو ایرو اوروبا کاربن خو بگهینن وان ولاتی گو کاربن بچک فشار الپایده بکن تا کاریبن بچک آزادی پیدا بکن روزهوای کردستان اوجی دوی اف سندیکا اف دزگه آناکی کاربن لاوروبا محامینا پیدا بکن کسن گو کاربن روزا گو روزنامه‌وان کوری گرتن کاربن هرن دعوه کی راکن یعنی کاربن خو بگهینن وان دزگهن کاری وانکی او تنه باراستنا روزنامه‌وان يعني بدهان دزگه ناف دولتي هنا مراسلون بلا حدود اتحاد الصحفيين الدوليين شبكه الصحفيين الدوليين المعاهد الدوليه هيومن رايتس ووتش اف دزگه هاي ناف دولتي براسي دكارن فشار بكن و بيدي حساب اجوانا كيت كجبر ايرو روج بيدي والبشت وينا كي باكي هر دو خازه گو خوش لیستا ارهاب در خشبر تخازه خوش لیستا ارهاب در بخي حساب اجوا جهات الناف دولتي يعني تبجا قال فشار ورا كرن بفيرنجي و سينورك جكريارين بياديره بتايبتي در حق روزنامه‌وان ده ورا داني از نکارم بیجم سینورکی یعنی حتی داوی از دکارم پشتراز بکم لی مروف تشتیل سر خوب که یعنی گلک تشتانه گرک مروف بکی مروف خوب کی نوان دزگه آنها که مروف محامیه پیدا بکی اروپا مروف بکار به دعوایان در حق والا که داره که الویدری به واشنطن به الوان جهن بریاره اوگو ایرو روش پشتگیریا یعنی اف دولتن گو بشکن تحالف الدولي الديجي داعش اوگو ایرو روش پیوندی دنابرا وانه که نبرا و پیدا ده هل روزهوای کردستان مروف ویناکی که افجمتی خوسن اموک روزنامه‌وان ام ویناکی بکن تام کاربن و کسی هناکی به پاریزن او گو ایرو روزهوای کردستان نه او ایرو روز دنگ من او گو ایرو روز الورمان او گو ایرو روز د مترسیه د درباز بن خطریه د درباز بن از بخو از دخیلن به چرو شوا زحمت اجبر استی د درباز بوما يعني انسان کار بالمال خرازه انسان نزان کنگی و کس دریه تبخي و ورش پیشیا زارو که تو جنات و جدیات باو تو برافيني وتبكي حبسي ده براستي روشك خطره وجركا تشتك وري كرن وافا هناكي وك مغوتيج روزنامه‌وانا تخستن وش سنديكين روزنامه‌وانا وبتايبت نقابه الصحفيين كردستان جي جركا كاركي بكي عملي جديج بو خاطري بو ام كاربن ريل برفاكريا ريانجي ام كاربن ام كاربن ريل بكرن ام كاربن سبك بكرن زور سپاس جبو روزنامه‌وان اشتي تيشي ايرو تلقلم ابو زور سپاس لسر امد ابوناته
ده چارچوبه فلسفه مرون و کشتن جوانی کرد لدریکا روژاوای کردستانی آگر به جانی خوخست و هولا کشتن خدا لگوری کمال پرین سر به پیده و بلاف کرنه جوانی کردی به ناوی کانیوار حاجی آگر به جانی خوخست او جی به بهانه کو پیلانا ناو دیتی کرن لسر عبدالله اوجلان سروکی پککی نزیگ بویا همان جدران دانزانین برێژەیە چلژ سەدی ئاگر بجانی ویکەتیە و یەکسەر نوچە هاتە بەڵافکردن دێدا چالاکوانین کورد بێ تۆندی ئەو کریار شەرمەزار کردن و گوتن و ئەڤ یەک دی چارچوبەیە چاندامرون و کوشتنێدا لە جەم پەکەکێتی نویسکار کرد علی شمدین سمینارک لدار خسته ده هرگولی به هرگولی بحثا پرتوکا خوکر محمد علی ابراهیم اندامی پولیت برویا پدکسی تایبت جارکیره بحثا سیاستا پیده درباندنا روزنامه‌وان و سیاست مداران دکر و تیده بانگا سربس بردانا روزنامه‌وان صبری فخری کرد. نویسکار کرد علی شمدین سمینارک لدار خست تیده به هرگولی بحثا پرتوکا خود که امی بحوری تماشا کرد. با آمدابونا برپرسین پارتیین سیاسی ین هریما کردستان و روژاوای کردستان سیاستمدارین کرد نویسکار چالکوان و روشن بیران نویسکار کرد علی شمدین سمینارک درباره پرتوکاخا یا به ناو دور آشیتا لحوله را پایتختا هریما کردستان لدار خست. پرتوکا به ناو دور آشیتا بحثا هبونا کردن روژاوا لسر خاکا خدکه و تیدا نویسکار کرد علی شمدین تکز دکه که کردن روژاوای کردستان دوی دوره دا نپنابرن و خودین خاکا خانه. از هر هول دم بدي كومنت بلقى بلي مرجع ولي فقر و زانياريه قول سر عردي هنا متفكم كنا دماوي چند ساله كده مهول دا قو از تشتكي پیشکشكم جوابا برسوا و نرينا شوفينيا اجي بيجم نا كرد نتني شر جهانی یکم ولویدنا بصدی سالا بری ویجی الوینا نشان هانا هروها شمدین جار کرا دازانین کو نشانن کبنار لدور آشیتا تکز دکه کو کرد خلق رسنن یه دورینه و هبونا وان به درجاهیا به صدان سالوا گریدایه او هموم کوم کرنا حمام یک تشتی نشان دیگو کرد بری وی قناغیجی لوربون یعنی کرد خلقی رسنی وی ناوچین ارمان جا من ناما مش ویکتی بی او گو ازوی جوابی بدموا خلقی شوفینی گو کرد بری لورن نوا کند بیجن کوچ برن هر وها دیکومنت کرنه جیکی تشتی سر عرضی هایی خاصتا پشتی واده سالا یعنی تغییر دموغرافی ناوچی کردی ده چید بی جالی خوابا نویسکار کرد رونی علی بحثا گرینگیا پرتوکه کر و دازانین کو ارکه هر نویسکار کیه کو لهمبری وان نجات پرستین کو هبونا کردان رد کن راوستن استوباریا روشنبیر کرده کو کاربه لهبونا کردان یا دوریکی خودی درکوه نتنه واجی دکاربه و هبونه دبریارا سیاسی دا بچسبینه اوجی استوباریا کدون ثهوله اوجی استوباریا سیاست مدار کرده کو کاربه لرأي قشتي لآليين هيزن خدي برياريين ناف دولتي فرصة كردي وك فرصة سياسي بدنا سر ماسين گفتگوه اف پرتوک وکو برسفدانکیه جنویسکارن عربیین کو دبیجن کردن روجاوا جباکوری کردستان هاتنه اونا خودی خاک خانه و دخوازن دیروکا کردان لروجاوای کردستان تنه بکن کوناوارو کو هبونا پرتوک ابناو دور آشیتا دیروکا کرد روجاوای کردستان کوناوارو کو هبونا پرتوکا بناو دور آشیتا تکزی لسر و یکی دکه
کو کردن روجاوای کردستان خلک رسن یه دفرینا. محمود حمی، هولیر، آرک. بله تماشاوان بريز في كم دقيقة جنداوية نوتشين خوا حتى بولتنا كدم بمين خير وخوشي ده شاد وبختار بن